Hoy, en este tiempo, Palestina nos interpela como un espejo donde se refleja la humanidad. Y ese espejo nos devuelve una angustiosa imagen. ¿En qué momento el ser humano perdió su humanidad? La solidaridad es la ternura de los pueblos. Por Palestina, Soria Cantari. Soria Cantari, handago saltoka, kaiola txikia. Soria Cantari, handago saltoka, kaiola txikia. Askatasunean, 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 askatasunean. Lagunik gabe, triste bezala, askatasunean, siniztu gabe. Lagunik gabe, triste bezala, askatasunean, siniztu gabe. Askatasunean, 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 askatasunean. Bakarrik nahi du jakini bezala, antzetiriko dela la 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 la. Bakarrik nahi du jakini bezala, antzetiriko dela. Askatasunean, 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 askatasunean. Askatasunean, 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 askatasunean.